President Jangka Khasi Disabilities Association uba Starwin Kharjana menta kasngi ula kentui ke sorkar bakan siu no ek baibam jangkitu ki betuna dokotmen. Habukren ki nong tho khubor uba Kharjana ulaong kumba ke sorkar kayarap ikijing ki babon jangki nong shongshnong menta kasngi ula kentu ba ke sorkar kan phai khmat ru sha kajing jangkitu ki betuna dokotmen namar babon naki hiwan nakalong ying long sem ke beduk. Ulo ongru pos ngau benyau shipu ni kajing bamla jang ka sorkar ban siu ka bai bam jang kini kibriu minta la kat tu kat ni snem. Jingwan lin shop jong kani ka kham covid khathandai hakani ka jalla jongi hakini ki asnem menta la jan asnem te nakaliang jong kibri juduna de kami ki kendu sibun ki jing te kabening kong galong menta la jan asnem ru nimpat yo satia ya to bai bam na ka chief minister social assistance assistant kabagi juyo sans pak tingkai sibnai ibabun kibri juduna de kami hari khasi jantia hapok ke jelam khalaya hi berkoi kila komplain cenga hatu ketu ke baibam ke sorkar kam aisuk mo yang ni te nak liang jonga ru ngimyo lat ban ya keren ke sorkar namar ba ting ting mengimlik ke sorkar ru hakani ka klam ka sim jing bengini kendu ye kibrio kumta nak liang jonga ngacu don ke jingkermen ba ngacu ong yaki bakin sayo bet kumbala ki juyo akisnem ki bal adap kumta kin sayo bet bat nagaliang jonga ru ngaterpat ya sorkar ba kadai ban plek no ya kani ka baibam jong kibri juduna ru khamet ka belasa teng hadu mentah te kumju ru ngaterpat ya kini ki nong yalam ki emlang salang ki nong mikmat ba kumba ki ju pet lam ya ki jing jong ki we ki bri ki snong ki thau ne kerpa ki ru bikin hai khmat lem se ki bri juduna ru khamet namar ki bri juduna ru khamet ki wan na ki long ying beduk besuk kumta ki don kam lem ya kuma fiarap ki kin yarap lem ya ki ru nang ba ki ru kin don bentalang haka jing yo jing toy naka ei ka baki le isne ya ki de kene ka pisare ga ba fiong kadai na du mana ka sarkar ngam pat pelaj ya kene ka sanspa si bena kala long ka ladon kemba chisnam mi ke sarkar ka empat pelaj ya kene ka baibam naka chief minister social assistant scheme te nakaliang jongi ru te ni la pensiun saki komisioner te nimyo kalat bania kendu namar kane te ngiladon ka jingmut banle ya kendu ya minister badikni te nakadaw kane ka khlam te ka pendu mensim ne ngi te kum kibri juduna ni haban yaisha wat hapeng kita kijing ki bangim yo hadu chisnam te lada ka sarkar leng ba kini kelat patai kubor kama persngau ngakerpat iki ba kin pelaj no ya kani kapisa khnang ba kibri juduna knut kila aban kersan hakibi dei ba badai bai dawai hakibi dei ba ka jing bendon kam haka bam kadi bat kiwe de kidong kat nungut tharai gine ki brio ba na dekat met ki bompat yo ya kene ka pisa jan hapo mi khalaya kidon sau pulai hajar ngut te jan baro hi kila yo lut ya kani ka baibam ka ba ka sarkar kala ai jan baro kila yo lut hindai ka bangi ka menta kalong be ba kidang pensa menta chisne mi tempat pelaj ya ka ba kila de pelaj baro sikata kan long subu kumanga nga yo baro sikata snem te menta la chisne ngaklem yo te kumta ka long ka ei ka ba du mesti namar kiwe ki yo ya ka jong ba te balai pet de yangi ka sarkar kan leben ni ngimla ban tre ngimla ban ya shei kiwe artat ru ba ka sarkar hakini ki jing tre gane ka khlam te kala batha ru ki bri juduna de fatmat ba kim dei ban lech ne shatai te leng ba kata te nakata kadaw te ngiru isir ban lech ne shatai kumtaru ni shu apmi lenti ba kane ka baibam ka sarkar kan pelaj no